هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. A gente vê claramente o Alexandre Klein parado com a bandeira no ar, né, em posição de sinalização de impedimento. Bem, foi o cachorro sim que mordeu o Vanderlei. O cachorro... Veja na imagem aqui, o cachorro vai sorrateiramente. Aproveitou e fez a festa. Pegada na perna esquerda do Vanderlei. O jogador se afastou e acabou ferindo o atacante do Caxias. Temos mais de 3 minutos de paralisação depois dessa confusão. E o gol, Ricardo Lai, está assinalado para o Novo Hamburgo. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا.